Mutegeri wa Meru TV na Nguruki Dairy FM kagite na gakotoro kuona turi ndene ya nyomba ya itha tuketarairua imbizi chiriaza oni kuona something very beautiful nyuma ya kwaja na bwana Koome ukethera ugitwira what is happening around here imbizi. Thank you sana. Narina tugira tuka nyoni mwanya ata mbele na hiyo kuona iburu kaja hiyo kuona kadia ina crown aja itawa crown clean band na jina mono chita chonde cleans kwa jina moja zinaitwa cleans lakini hapa hii inaitwa clean crown band nundu bwaga crown kau kuona ina ko yes ile nundu bwa beauty ukadugurira kuona chigita itanja na au na mono chitumero kudiri anto stress dira dira karuka ne gichanga na ara paraba ndo mbangu ku bamitega ai kaigwa bwega nyamu ichiara ikare ke matumbe jana na mwanke 10 na nigwe kaira nega komoria na twakomole tukomba kwendia bianana lakini kalendro utikio utubia komoretie ende biiriaja ichia changina baba endo rato dira ya idara tu kwana tutenda kwendia na ndibi batu tukwendia bibi no mwanka tunganie nturinke ta farm simigo ndio to interbreeding yes interbreeding ando kaja kumene nyomo iria ka chita chimbo mzatona tuzisa sawa kana nyangu kunende ka unganirwa kaja angi mbere kuma ubana Koome uga easy itireja waburu for beauty nireja wa lakini mbechire ndagwa kayo mabechengana yuma ngiri 40 pea na ngiri 40 tumeja kudenja na denja tujura chukuria kaboka kurande gwokaria na ndio akabwa yumbite yes na ndi for commercial purposes ndo na gwocha ngiri bianana kana na ikuma ngiri nyanya ngiri kenda ngiri 10 na ndio cha ngiri bianana na gwo tuko no kuona ugomba kurira mwana bisi ile ngita wa gis ikacha matukandera ndio kuona waitirara imbate ngita wa gis no ikawe kukarianja ingenti monoro kejo mitongana nde kuruma na nyaka igwa mogeni irumaira kuraja mono na guchenga nyaki lakini kira yakona na ara ndijo hagi nduka guchenga ukaida kede na u chichenga chiongwa aja andiku na kaja mogeto india ndana kabu kona karungia tukurutwiri kaka okay kona karungia makurujairi kako kerete eta india ndana na nyako nguye ko tu no mbite anto bendo ko no kamata matuka na kuwe rura mono ga karakeria utikagwata ije ngi kuona aje mbata chaka wainda kuna mate ngichi to kiengei kiengei kiki na kyo wagaba igu producing kara chakura na gitu finda ja nguku ari mono ro kora magwika nguku no kedro re antu tu komba guchingira uno to chichi mochiruko chigachi arankara atachipa cost nore na mbate tiaje warua na tikuja arua nyoga mikira mbukando au ikara no ta kuno kuona bila chambukando ichigera mbukando kuku na ikara idara china wasiwasi inje no kuona idonga dongi karija ina tuchichi to waiti tawa welish itawa welish aloquin ile ngine itawa ruen kuna ngugu itawa ruen yara na terwen itawa ruen na ndinya type ya mbata na mbata na chichirio type nyingi mono ile nyingi itawa ile ndera ketoka Egyptian geese kaji kama tuka mono na ndi mbata na chio wega bwa chio kila kitu matuika mono feeding ya chio elo compare tunguku na igakwa ankara na ikwebia nana ukabiona na area na ibika incubator na bika komokia na ogende na okona mani kintu kiranda notice aza bwana Koome ndona ubie kite kika ugoka manu kite different breeds does that mean nyamure mera tena species nene tena lazima cho species na gwikira mbata different no cho kanya takaka tu na gekira chonde atwana ino acho kajende ni kwenda ume kwimbata imeta na guchite meta na ndi kwimbata umba gwikira je itawa werish ne je kamiti nengi itawa Pekin igagwita gintu kira giti kwenda na ndi je tukona turinganirite tuishwa ngishire tuba kumiti ambateji turagi kega mono karo tu kwamba kumiti akaka India ndano tu yomba kumiti nera na bonge nyangu kuna chio temperament indwa kungu kunyaiji kuro mono na ndi tu kairi itindwa mono kwimba taomba kureta ekaraga ningi gwatuka itimama na ndi ki mandu ja gwika amwe still no nda kidomo nyoro kongana tege intabike ja kuchiara intabite gwetania yo ndomba gweka ntigiri na maraji amwe ndukire guchiara rote ono gikia ndika matamirigo na gitima tuka na gitita kwa chungura rito kwa igintu gitimui all right turekera rutere rungi tumeke side ya mbata
Abatageri kuma rutero incubator na ratu thira tukiona nkari ya chikurika wa na kokomorwa bona kome agotoretera rutero rungi na ratu kona ndi ichui ebietete na kana bireto bieta na mbere na gukura na kethero agitutareria imbieta kana mbere zero ntokiambira inkona kwena bulb im very special inkona ibathio rukirite something here inkona bakarite agatwira how they do this thing kana to chui toto tuthira tukiretwa aja no ntobwai bona kome imbie kuendelea rutero rungi. Thank you sana. Kira kuendelea aja ni onkurire to broader. Kuna different broader na incubator. Na ndi chibia bya umajo kuga kwiruma tubire ta broader energy na nyingi ukona chanda cha ritara ini nau kwete na uchonde broader. Na ndi broader nguge imbio broader tanjire nkwe ni ara gichwige kyantu kwina monki. Monki ura no jidro jwa stima, jwa makara, kana jwa gas. Na ndi mono para patrastima batumaira mariko ya makara mudako mwake ya akyoki mwara tugakiona mariko ya makara jeje joge kaja katikati oje katikati gichigi komba gukarabwega na gikanywa mwanki namba 2 bronde gwe kule kike didetie itawa kibati kira ya gwikonja yes na kibati ya gwikonja wega bwakyo umba kudija sakura na tonda kudirwa kinyamuge sako na ndra stimu ikeja kura utia bari kana ukaga mpio yes kikeda tike sako tushidi tatu katonya konene ndio tukona tumbo kidieti aja tatu jango netu kakiriti stampeni tukamamanira tukakua ijoko na njire nkwiba tikwedra sakura namba 2 ko ino theru bwari ya juu ugatagaje nyonge kakana gakuo aka mama na ngutugana cija mikebero kona inywira ruji ubati nyango kunenkara juu ka juu kala kala nyango kundi akono koni ga katheru unako very clean tonda ndora gakumenyera nguku itikara bwega bonge mbire baraba tutegete watu dikirite ukuichie ndaruji rudi ngi mono ngugwika ja kwaga ruji ita kioro ukona kiambiria kumanira na njire nkuna na mugichina bibi jaja ngibidira vaccination kulingana na inchi kichike mwana na mashini ne kikundo vaccine ita Marex Marex ni muri mojongi waje yaka huko kakarunga ma street yu wajoka kunde Newcastle kena between 7 days Newcastle with IB kwa muri waje yango kuja gukora na yuja Newcastle juka amedukira mono na ndine ndo vaccine ita against Newcastle disease na ndukwe mkwanja kwa je 14 kwa ikundi jo vaccine ita we gumboro ndukwe 21 kwa chokile Newcastle tumeta second dose of Newcastle ndukwe 20 kairi kwa jana nduka ukakunda gumboro kairi kada kita ndukwe tukinya kuita na biumia bitantatu ukamta vaccination ito fourpox na ndi kuma ukadira deworming na ngugu cha kwita kadona dina kyo kona ikiriko kama kara kiro gara no gutumire ke heat ke heat na ke kimwe ke kore ichima kana 5 kake urana bara gigekero katikati au 500 ugekera katikati aja ichima kana 5 tukekiona banja what about balbi ningana kuchika idatu no kuona ngikure nda kiriko mono idatu chitumairo akini ni igana kirichu igana babu idatu adiri chicks ende kiriko kimwe kama tabinana magana 5 in terms of expense ni reko more expensive ni more expensive stima okay na stima ina kintu kingine kwetu itali convenience stima ere au teja ukara gwikira makara jadi tudara tu bisi ndio ya barabara tina large production ura unpa advise mtu atumira kiriko lakini adara no tudara tu bisi chikeja kudiria makara no tia kui na nuko na employee bakwa ndi kuri batano ntimba kuongera beta batandatu na yika dira makara tia kui chwa biga akwa na nyaka nyongu kareo ene ntinako keko nyako makara no ka kuri chui na bwe kubate kuri technology gwikira ruji kibirene ugatwikira box ine ukamamidia kibira tuterera box na tukakura na baba ile box bagikira muringiti baka tura tukudo kidogo paka mwali chimu de nyongo baka ikira kinyamune kuka muringiti na bigakura na technology ne jitani to ngerinya twingwa ile ona ndi mburunda tike jojo ikariyojo ile mburunda na ndi estima automatic ichibi bati kumira ala incubator ne bigakura ku byongwa okay bigakura ku byongwa biga achike kungwa bidara bitoridio kakudo ki incubator kikomoka kikiuma ugekira weru ndere ugekira mundu ki incubator kandi kichikuma kiringa dita weru pyatonya ki mburunda
iwe new technology bigakura bya kinya ntuko 21 ukarita ichibi ndabikara kuma ntuko 21 mwanka ntuko 28 kulingana na locality iriori chabatira ndano ntuko temperature chetu moderate nao tumakuya chari kwa na mwanki mono chari nyamtu akabikira mwanki ntuko 14 no endelea abyo batura 21 uzitana na bakidiruna na kuna mpyo na kiego hii bakenda kuma ntuko 28 kembro ndena ya kenda kumbo karabwega na tugire chibiro kwa nabyo ndi yeldi no mwanka bikuma na ro bitagete no itatura 2 week tukeza tutifamune kenda uba guitangugira na umidio. Alright, ngwigwa watarire mono manto jegie utheru waga it is one of the big thing kera kuthingatira manto za ventilation pengine mbere tutonya kinya kiri kamera no kumbera manto ventilation wambera acha kiri bride kwenda sana ventilation ikwenda ventilation circulation ya ruo mono ari mira bako kuri ichui bauga mbrunde tikwenda ruo burani gichiki ugitikwenda mpio endo kadije ugentuku ugitibwa nyetera ku science kuna ikuna oxygen ile aja tondu ku mtu kura na inganga ari nyu wachingira ngari no tiwukara endo tako chingira ntukujiri nyakwa kana ntukutatu ngari ne to mwanka to nikakioni tande bategera ari eguru idugire tagi ndugitwa ventilation na tumikirite apati eguru itenda gwikira apati endi wekira apati endi uti achieve kiro kwendaga na tanda ruo no jero kana tena tuchui mono andi kora tukikaira miruki ndera na nyanda mbino kwa nkunurite kenda circulation iyo ya idirwa enough bonge bronde jichenda weke moja denge ara ugaidro ina inge mbali kuingina richi na are guru konene na kunyengiri na are guru buru ara tukumita kuchambika na are guru buru ara tukwambiritie why kamurimu ikeja ka kuchema aja na nduga chema aja okejo ko itichibibu ge kaja pira bingi bikwajwa number 2 ichibio kuona bitwaja buru ene giro gitwa disinfection ile onda awe kugira na ntuko 14 bere ubireta na ntuko bikeja ukaugira boja iri bienda ukiugira ukambo ukiugira ugekira soda no kugira kairi tondu zonda sti utijina ara yumite rero kama tita mirimo na nduka ukamenyera manzi ujonde iro gichiki karabwega bonje gichiki umara incubator no gikunde vaccination igenda okunda kintu gitwa dikundi paraffin na ikienda glucose kwa kuna glucose ile achicha kambuni mwanya na tuwe wadi kambuni tukuduke no to tukwendera na richi bacha kambuni mwanya na chiwe joka kundia na ichibi gakora kubanga ngana ndu birumo yirio bikare irio bitawa chick clamp na testata bikara chick clamp from tuko 28 kana nduko 21 kuma uka bi introduce king growers kuma wetera mankantu ko rabiga chiara tuko ro kona ankara 5% kada na ngoko 21 oja ankara inya obi introduce ke irio bitawa layers namba 2 katika tayo irio biko changerwa kuna formula rabi changerwa na bite changerwa irio bituga atiri dayo ni ndurumya growers kilo tuge igana ndurumya starter kilo igana na ndenda ku introduce bira bingi bya growers ukaje okekira irio mpu bikwajwa bya ndage ndugitwa acclimatization community ni irio biu tandi tuga irio biu okurumaya tuge dayo ndenda ku introduce growers nkarumya ni 25% ngekira bira ndira arumya mbere bikira 75% bira bya rumbikira 25 tukujira mbete 50 tukujira tu bira bingi 25 choke 75 tukuyenya mbita biu ntikwenda kurumya buru ketho iko menyeri na ndawe rero niyo ikunda wa kwina ki transition ito transitional medicine au kwenda kuchinja irio kenda kichuji survive ikienda kunda kundwa ndawa pengine kire ichui bibi irozi bwe kaira kana bukunde kimo how do you do that ndawa kunde na roje kiro cha kumta shindano ngakonia lakini ila ngi vaccination ukunde ya duru ni duru roje. Alright, tukire kitu mena rotoro brida no to ndiko na gento bigwa gikiro stress kire ngoko kana getu chui imbi ethero imbi na toto ikuza kuna genta ki stress yonde stress na njire kimiru igento kwa gikaigwa uramurira gitango gwatu kandi kutukigwita kirita ina opposite way na ndiko ukebi go bibi okay chibibi urabi ethero bikari stress chejana na isino to amanto mwanya one during transportation ugonda kwandije chuida hiyo byikiranga ari nere ku ewe janyo bero ugina ukije takikethwa kina stress kogera gitagwa to stress no mwanka ugona ndi ugikundie glucose kama kakijo glucose na amino acids kenda
na kiumba gucokia ri energy ria no tandora go kundia kiadi ya risk ya kina stress kichwaga energy kwa stress kikathirirwa number 2 gochira to stress ni ntu nyabwa mirimo ukaja kwa bwana ndichi kwangara tana mpara ageni ukaja kuja na ndio mugeni visit oro chiga kuigwa sitana iguru kaigunyora nkanga ikaringa gutuma kere na stress icho ni weja na ya iri tunanjira ku midiro gakunya glucose ngoko gwe kurikava. Alright. Ibwaga sana tu kwethira tukiareka utere rungi tumire kinki beta tugujaza ke breeder twetana ndi tuhitaga ora chitete chikora, right? Thank you. Mutogeri wa Meru TV na Dere FM kuma kire incubator tweta kire omberi brooding nande tweterara kidogo ichubia tibi gukura tumira genkara tweta bibi nini nande tibi to Kenya rotere ronge ara tukona kidogo bigwete bona kome room ite twakinya ni room iriko room ite nande room nguko ya kawaida na kukuria nguko ya kawaida hata gutene nyama a lot of monkeys a lot of monkey nyato ora ya tuki dono ntukureo ya market ka kudura du kino bidamije nyana around 2 weeks hata ndo bila taji akinya mwezi jumwe ko ni nguko nene utikia kwenda geti enda mpia nene andiro kona na tukite ventilation kakuja kaka ikagukiria nguko ikakunda ruo naja gutuma ndo amaingi nguko ngana leo ngania kuria eje no mirigore nyaome kibaraba kugura no ga akakuria kethera gutina ruigi akakurira kaka ikurira na nguko iche improved kienyeji chirio type idano chirota ipidano birango gweta Kenblo kari saso na kuroira na kari na nduga taka ichi cia tuchionde twenda kungaungania eni gwichijire tuteka gwichijire imbeburu tigwa tamari yeto no ntubakambu it's okay me icha kambu mwanya na ndi tutenda gwika twika ngukwenda gakura haraka ire komba kurwana mirimo na ire igachiaranga na kabangu kweje ibati kurekera mieri ina kwa leta bwega 4 months nandi ikwambiriorekia na ndio na wantu ndo batiumba mono ikarekia mieri 5 ndio linga bikarekia na mieri ina na ndio yarekia bibi ankara kali chigwe kidawa ende ngukwire tegweka tegweka anduka da kugira wono ngocho ngukwe kimiru kana ocho munyamongo uraro ito ataki taki no akumamiri nyankara date taki no amamira nkara chenguko mono na akomori anduko 21 boy kamono very good in incubation taki good ke incubate within that days agukomori na akurokora bena na mantu jaka karaboega ona ndike chwikira yo tiko kenda bina ndibira growers na tujama ingi pengine challenge yebikinyete aja nereko challenge yebikinyete aja nonga bikabyo normally on the vaccine tutu kimenyokara akijira kwingi kwa murimi agwata kivaccine to no kiaja gwa iri ko tugi akara ikomba ku fight murimo no ja ugwa yuka kwa to corona ukundi ndo shira to akundirwe ugwa komba kura murimo rote kundi jo mumbange tikugo te aji corona no ikwaje ni ngono ndo kundi ndo cia vaccination makara bwega no kwa ni chibio tu very healthy na bibi kwende pengine kile marketi direta tabemo ndere available arba tukina muri moto ndo chiringi 300 kuma chiringi 300 augwe ko nyamto ganda kimono yete nyokenda kimwe nyokenda nusu ura kitega ago nusu oya ndio kichukua kimwe ya ukende kichukua moko na customer 20 bako kilichitwa 20 matuko aba yabaka kugura bire ko kugura bitano kenda kali alira mwana onde school bici biyo ga kada iji tuchoka second term owe dandi term bikorera mwana bici ari muntu ro kora rimo bici kimo mbirwa anti kwa ka knowledge no nduro nkure duru umidio number 2 kunte kure ni kimuntu abati gweka nguku kukwezora na ndere income ngoto na wao kuona twendia nda tugende tuigura na ndo ga bwangu kukura bunene ukende kuma ankara wende kuma gichui na teja ng'ombe na teja nguruwe ndo ndo gogeka ng'ombe ipiro ndire ragira ni u nguku ite piro ndia kuraga
bora nuko uchikomorio karogita throughout the year no chigwata gwata kanyamu njalo kwa mzuri. Right, kwa unya kijana ore ara maybe bibangete na kamuditho ka kidogo ena ngiricha wa 5 3 akuhejera wako wa motel izire nyechi ngani jari baje kwa ni project yeje onu kujogerora kairi kule ndambirire ne randu kwa betu 2020 mujorora kwa mbere 2020 na ndaridia na murungu wa mutharime na ngugiji kinyaje kinyita na harua. Thank you so much ngutekena ndikumira acha na ntutu gweta na process yonde ugatukegena ndike different bands gweta marieto bands ichi yonde na kamera ne karinga picha exactly. Ugwe ni murimi kana murethi ukwenda gipindi kia murimi o mume kithiro gikinyagwa kuko murika gutega na nguruki konania ngugira withiritwe ukirita ngurika neno withiro kia na rina tu kana guturingira thimu kana nguruki gutwandikira SMS kiri namba iri ukona nthiguru ya TV yaku iri ni 0748 918 901 na ndugu kona nthiguru TV yaku owe murimi kana murethi na no kuona kidogo batu tukuriongera na kumenya mantu jaro na jomundene turingira namba ene una tutokeza imwe kwa imwe kugutega ogwe tamurimi o mume.